Nagabenta ki khubor ba man kasni pet but subscribe ya u Antor News. Takanun sa July, Atlanta, but Latrapan, jadi kita lapor lain ada, kita dalam langkah apa, but penjara yang lama, laporan lah ada. Jong inside, you don't shine.
Purwamata POE by President by General Secretary of Mawlasnai Parish, Pidambat Yakalama. Berbentuk ni IP pada Yakalama, Hai Archbishop. IP ni Kongshua High President, jong LCCYM. Ilaji Kapni Bajam. Yakalama to Convention IP Daging Sama Parish Mawlasnai, Hai President by General Secretary jong LCCYM. Berbentuk di President by General Secretary jong LCCYM in IP Yakalama Hai Archbishop. Berbentuk di York Season yang berjingkut benar yang ke Convention Kebangsawan. Convention Kebangkalu, Arpuwe, Arpuar, Arpusol, Arpulai, ini. Men Bakral, Ban Penmenapi, yang ini convention kebaat puar, yang biasa samla, yang asyik sepshelong lakros nahamda. Ban kerja pora sukmen, ban penmenapat, yang convention kebaat pulai, kesalong haba Mawlasnai. Good seven. Lakot Asya ini menuan setia. Good seven. All the best. Jong keseng samla Katolik Parish Mawlasnai ipiang ya kene kalama na kubenta ka next Archdiocese Youth Convention kapan salong hawar jar arpenyo Udra Shibone Zone 7 SSCYM yang kejeng ibet kejenghi ya ke Parish kejenghi na kubenta ka next convention Kamiau pra pendai Shipau Januari arajar arpenyo Namar kadimpai sudam juni we. Como akritin, alone we can do something. Together we can do so much. No. Betul ni Purwamata POE by President by General Secretary of Mawlasnai Parish, Pidambat Yakalama. Berbentuk ni IP pada Yakalama, Hai Archbishop. IP ni Kongshua High President, jong LCCYM. Ilaji Kapni Bajam. Yakalama to Convention IP Daging Sama Parish Mawlasnai, Hai President by General Secretary jong LCCYM. Berbentuk di President by General Secretary jong LCCYM in IP Yakalama Hai Archbishop. Berbentuk di York Season yang berjingkut benar yang ke Convention Kebangsawan. Convention Kebangkalu, Arpuwe, Arpuar, Arpusol, Arpulai, ini. Men Bakral, Ban Penmenapi, yang ini convention kebaat puar, yang biasa samla, yang asyik sepshelong lakros nahamda. Ban kerja pora sukmen, ban penmenapat, yang convention kebaat pulai, kesalong haba Mawlasnai. Good seven. Lakot Asya ini menuan setia. Good seven.
kaseng samla Katolik Parish Mawlasnai ipiyang ya kene galama na kubanta ka next Archdiocese Youth Convention kapan salong hawar jar arpunyo. Budaya Shibona Zone 7 SSCYM yang kejeng ibet kejenghi ya ke Parish kejenghi na kabanda ke next convention. Kamiau pra pindai Shibau Januari araja arpuniau. SSCYM Namar Kadimpe Sudam Juni Wei Kumo Kakritin Alone we can do together Together we can do so much No Dadan manu-manu balam di phone bos baca subhawan wa shini baca di phone subhawan wa shini Snem kita kiriman siya niya belau dengan boys pada belau dengan sambil junior.